Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a coffee park junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di. Too much GH and we need to so we share. Never for me more be biara afisha pa afiako apro asabe to ye bi ma na nyame atom sabre woni we busia for nyakopon hwiramo na afei mu a ye wo enigede mu a ye kan ka Yesu na wo foforo no mane enye nhwira ene nkoso ema woni ofiefo na bi so for makasa wie no na ene ensema abeto dwa na nyansem ketwa se ne ni no se eye bronya bosume ebese a ekone bi ya next sorry dodo ewo omayimu no omo ahyase twa advert ade ama 31st night in Shemuje eyade a enfie bebreni a se Ghana ha yeje tumu kristosom tumu se akoso a te se 31st night bia no sorry omayimu eye osom outdoor going throughout the night na eno no yede across over to afefoforo na bano na bi so for so na afi we so no advert asha se kwan asofo outdoor ye promotions ade amoma sorry say that the first way dey no so be butu nti amanfo mo mate a no mo hye no so say asaba biem no mo emra sorry na we na say advert no APC Anointed Palace Chapel wo mo so ade wo mo de aba lanche anya sekreto gidigidi wo mo ya advert gidigidi wo de invite a man for the about 31st night all night na eno ena say anam so ama alleged former cameraman be abab when they say oba be expose sa 31st all night no de koso ewo Anointed Palace Chapel Reverend Obofo da no oba be expose nyama ekoso na we de ntema no eba when they say abre ene say wasofo no abonitrim po bi say sa all night we ebe de chat talk rampa wo de betena wo man Ghana mu wo yewie ya na te say woni nebusuafo ni ano US approach memu enenso mo kwakotena efi afefofo ekosim 2022 continue say sa ginesie we no adwempo de ata kire eno no be 31st all night na nya adwempo ke 20 so for ntrem no de ma me fa so mo tew na wo kire mu akọ ekire no wodi tudwa ewo ekria na ba TV no ye nua blogger bi wo ho na so oni na di nkomo advert kro ya no kan wasema wode ebes de ne frɛ efa mu ba say and tie koso na wo kira after every 31st all night bia no asofo dodo na enye sika pa bi say sa da no asofo no wo munya dom ewo mo ensori emuntie no nanam so embo mo enye sika pa na Reverend Obofo asole de yenya sika ji ofre wo wiase nua wie na ebiem ya sa cheche white envelope sorry na say ekoso a na sa cheche white envelope biem I no know ye ka say fa bibi ehye me ye 5 cedi fa hye na bibi be esi at say ye de ehwo ekom hye account na say obewie na sika pudu a waje no enye sika ke 20 wo say afi we so no sa so na openi no aye na adwen a wode envelopes kro ya bi ebechiche de ma asori mani nya atese no obeji sika wode kwakopo ne hodwa ewo ye US approach memu ntina se wode te amafo wona na wode bo mkokko se wo mo maya wadwen se afi we so wo de wo mani kire Anointed Palace Chapel hono de wo ne sofopeni Reverend Obofo akosom de twa afi no mu de awra afofofo no mu no wo monye ahweye no enhyendom so sofo no epesika edi atua na kwentu esuntine se no anti ena wo ahya se ye advert gidigidi a wode abeto apontina enkomodi no ekoso no wo kira Reverend Obofo yobi a wo use ne workers pa do 31st one night na workers ne timi adwuma gina mu a bebi abefe bia do mu gina mu na so ye adwuma ebekọ no na obewie no so twa ne kakra bi nto no nti ena no kwampo no wo ya ne employee na o ye adwuma ma no ye ne cameraman na wo tati twa no e wo ne all night ase but aketua emmeyie na wo hu sika ekọ amasofu yi na se emu ketekete bi pe ene chefa wo nya nti eno
and anam so ama sisi ano ne neje adwuma ya wo ba be expose na bri mu se na be ya amanfo mo de wo mo pension kyene mi pe bibie hunfo a wo de bi ada wo mo pe bibie hu ntina wo mo kɔ ensora wodo a ye ka nsɛm kyerɛ mo se ne obehu we no wo ka de ato mutrim se saa eye 31st all night we nko ade so mo ni kyerɛ reverend obofo asɔre de a ɛna mo ka hu ni se ye beju mo sika etwa tokra sika akɔ mo hu ne ye beje ye de akɔ finance akwantuo bi a wo ne busuafo ne ma enum ne yire ene wono amu beto aso akɔtena United States of America emuo ene se beje efi wo mu nsem na ebisofo sa ensem we beto abonte no ama enkofo adwuma ye na kakra so se dodo na hu ni se da bi na die nti ena ye abrante we eka ni se die na we hu die na yakwate eje wo so ye ex worker woni ni nyaduma biem te ede na wo hu se bibi se ba so na se oye wo sofo peni no wa hyehye bibi se a woni na busuafo ba be tu anamo na de no kwa bo so hyehye krampa sa de no wonya hyehye we nti sika ben kwa no onyi a enu nti no de ne last nya ebeto 31st all night no so ediage ediefi omo na ebi so se ebetimi abanisa because ya de a etai ko so se okọ 31st night asori a asofo no pe kwan bia so se afaribon o meje person so mi se drum dodo na etai ko asori sa ebre no sense o person ni eye o nyankopon entem o mu sesi o mu ntem asem to o tai ko pa the first one day obi anhu no asori po da the whole year no sa na jokro na obetimi ehunu asori a why ready say wode ne na bra bo be hye nyame nta for the next 20 eya de ankofo tai ko nti say sa na ye abranti we ka dia na so obetimi agye di pa say sa na be ba say advert no o mu ni say abantem do na de o mo twa advert no kra kire say bibi wo ho a wo mo pe edia ewo mba ni niam no bisafo say advert aba nyo no kwa so na ye advert o asori bebre ye advert na mechanic na ye ade a etesi every 31st night say asofo ye advert for ma so so pese ankofo emra na wo mo emesum ewo mo na wo no mo entwa afe no emunti adenti and this particular all night ye will be can say me say edi afa reverend obofo ebetwe en pray ana eye instema ye kika fa no hu bia ma for ta kika bia na so no so afa ho a wo ka bia wa focus ewo eye reverend obofo so say then the first one dey 31st all night ni but ni niam no wo so what be ana wa dwenche bi efa ho ma ye hu ewo comment section ho na ebiem no share video we on all the social media platforms we are now follow to my GH or Instagram Twitter so at @tumagh_ Facebook and @tumagh matromunia na nama uswa enmity. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadri ewadusium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. For number ne boisio, na wankasa frɛ. Na obi anda da ma na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi.